Siyak ni Manong June, Siyak ni Amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? Di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunatan ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipingatek, tay nga Ilocano. Adda kami manan karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para iti 3 nga oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repeat kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sekti isam, Purpurngiit. gargarakgak. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunatan ni Ayat ken Biag. Dito ilaang 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipingatek, tay nga Ilocano. Ayan, gusto lang balong. Ayan, good morning, good afternoon, karuba. It's another Sunday with the 4-decade duo, of course, with yours truly, Idol June Seriales, with Idol John Mark Pastor. Dito lang ako, 98.5 IFM, Kawayan, iti Idol tayong FM. Kat, medyo nakapsutak pa ilang, gagapumiya po iti. Onion. Yes, and thank you so much. Ako nagmayat laki din aya iti agpalailang kan siyempre adalang nga kumikita kalagaro doon. At dapay panawan mo magpasyar of course a special time together with my wife. Ayan, thank you so much kinibagat tipa nang antabay na kada kami nagmayat ka tiri na no desuna ta dati mga sasikaso mga isagana iti cotton buds, shampoo, toothpaste, paapal. ay kat mga lakamit iti nagahairnak to. Kaduamon kasi kanto mong amin your choice that anyway, our official text line kat ibaga ni John Mark for your request and dedication. Come on. Mangimbabay Sabay biya programa tayo yung ganito tayo pa memorize ti number dito eh. Nagmayaman tabado yung adua ako na plural ni brother Dr. Emil Castillo. Of course, naggapo kami nga Mangela Union kati theme dakat something Bohemian or Hawaiian, and we were not informed. Iso nga tibado mi get a little bit pinky. Pink nga polo. And then sinagitan da kami natin natilay, and that makes us feel like da kami di jay we belong because of the lay. Nga rod gat apo nagraksak tirik nagta agay pa taga-Amerika ti mang-introduce kada kami, kada giti Ilocano nga adito'y Pilipinas. So, atay pa nangibagana kanya, di kalman pa nangibalikas na nga for the information of others, dagiti nga makamamo iti 4-decade duo, kung na nandiyan nagapo Amerika. And then, inyistoryanan and know how and who are the FDDs. Apo makaayatak launay, apo ta Ajay pa'y apo mat, doktor di jay US ti makamamu kada kami. Anyway, sapay lang kumaapo ta, kasta tayo matito'y probinsya tayo, hanlang ko mga dagitay OFW ti makamamu kada kami. So, iso nga keep on sharing your videos kada giti Pilipinos, apo Ilocanos, ito'y Northern Philippines. Tapno, ore masabsabad na kami dito ka't mabalinda kami nga, uy, si kayo gayam. Ayan. Wana. Kuna no isuda.
Anyway, anyaman na po. Buray niya tatang kanito. Mangmangal daw kayo man. Agpalpalpam. Makipalpalengke. Agchis-chismis. Agpalpalansa. Agkukuko, siyempre. Nalamis di Panoan. Nalam-er. Agkukukot. Nakuha dito yun na agar-arbis. Kata kita. Ngayon, medyo yun, mati na. Haan nga agar-arbis Mainit dito yun ngem. Apo, dispensarum, de kaya ti on the way to La Union. It's too cold. Nalamis. Talagang pumanar party baby naglamis. Ayan, nagiti napo nagkatutang katagusan nga mga bao. 86 dami nang agbuibuyan. Hi mga Fafa! Wala na ni Georgette Dolores. Yes. Hello, I'm watching from Vancouver, British Columbia, Canada from Fez. Ano ito Zimla Almez. Hi Sir Idol, watching from Riyadh. Goodbye Kuya Deo. Ingat ti panagdalya sa mo dita dalan. Kita ang dagiti daldalan ti baka no madung parkati lugan. Sayang di lugan no kakabsat. Naipagawalam yo karuba from Lani Butak. Good PM Kajun Ken JN. Nagpigsan ti signal ditoy sa anan nga kamu. Toy radyo may. Alice Lazaro tinag-message. Ayan. Agpakastoy ka mo balong ka madi ka maalawan iti internet. Yan. Naim pangal daw idol kablawak man jay family Galope siguro to. Jeramon Isoken Kastamot nga kablawak ni Mark Ovaldo. Agyan man ang idol patakro dya. I love call from Lourdes Galope. Christian Ponayo naim pangal daw FDD. Mabati kanyami kinbagat ko nga ni Arian K. Nga to'y Taiwan nga balbalog. Awan, siyempre, pa nagde-day off. Pa nagbalog siya. Launay. Mabati manong birthday tata. Ano naman? Maricel from Riyadh po. Hello to Dr. Emil Castillo. The greatest. Naipatadar mo jay barbarong nga klinik mo ya. Yan. Awanti clinic na kweso na freelancer. Freelancer. When no sino iti marina ng ayanda iti agwapagtita. Iti nga mapanisuna. Automatic day jay adati radar no data. Naimpag nga malam kuya kan balong kan amin nga 4 decade duo Hong Kong chapter pledging my love man kuya. Salamat. FDD from Auntie Josie Burgoño and hello Sir EJ Castañeda. Ipakitam to man kanyak di kapig sa tisila ngayon pakabil mo dyan Max mo. Dahil talakti kung kunakad. Hello, good afternoon gini Zoilo Franco. Buy-buy ako na naimpag gabalom kada kayo nga gugwapo nga parek. Kuna naman. Danilo Gumpad naimpag gabalom yung amin. Dita mga idol, happy Sunday karuba. Agbiag ti FDD from Ma'am Rubilane Avila. Naipromote sa ni Sir Kad. Yes, may isang fire marshal isunan. Kat isunan mo ta ni Ruby nagbaling nga martial law. Martial law. Okay nga rod. Ate man tikit ko nga kantaan nga ramda mo. Ngam na babae nga to ta. Yan. Para katagiti nayanak iti 1970s. Kung sa bali timok na dahil ito. Gusto lang mat. Arashi mofukeba amiemo furu onanomichiyo nazeke washi kimi yo tayori Watashi wa ikeru Koko ni sachiari Aoi sora Stormy winds of life may blow and even rain may fall through the clouds are dark above life will be bright for me I live for you alone No. I live because we have love.
For darling, here lies happiness, as gorgeous as the blue, blue skies. I live because of you only. I live because we have love. Koko ni sa chiyari, beyond the blue, blue skies. Beyond the blue, blue skies. Beyond the blue, blue skies. The Eddie Pellegrino, right? Guys. Yeah, the Eddie Pellegrino. Beyond the blue skies. Skies. Yeah. Kita launay, paagong mo ka, tingas tauna, ito oral aglobo. Apo, naragsak kami, apo, tatanagado, tinag-ayat kanyami. So, ano siya, sinuman din ang tad kata kami, apo, iti 2 pairs of shoes nga nakapost sa Facebook ko, agyaman kami, tingas tauna kang kaading. Yes, And, thank you so much. we pray for more blessings nga agsang pat kang ka. Tapno, maparaburang kami tumanan. And, of course, ipasarabo, yung nagabot di US, sige ng taan ta di La Union. Hindi kami nagan na. Thank you so much, Mrs. Ni Ma'am ako. I don't know, but she's a medical Doctor? I don't know if doctor or Nurse. nurse or Or head whatever. nurse or what. Basta medical attendant. Ada iso na iti linya ti medicine di US and Tatawan lang ang text na datoy. nagragsak. Ayan. Because mo pa yung announce na text message. Amo talaga kita, dati-dati dala takarganan ako. Ay, dadyan. Nakatado ni, Ayan, nadama tayo dyan nag-message kanya ako as early as 11 o'clock ko na natatay. Hello sir, kablao man dagiti kabaranggayak nga taga-Bolog nang nangruna kini Japitan Mi, kuno na, ang atang kapitan deta. Japitan Mi nga ni Rufino dulnuan kanda kiti kakadumami patukarem man sir ti wonderful tonight at isag to kanya nato yung nag-text Wilma Pagal from Bolog. Where is Bolog? Bolog na ako kasi hindi ko alam. Ngayon, hello sir mga idol, Prince Heart Siason nama, Manan Tibagaw, proud to be Ilocanos. Hello family Siason, request Roque. Roque. GF ko, Jay Balunsat, kastamot ka office mates nan. Kanta Kinikanta ni Jai, Endless Love, Agyaman. Wow. Hello FDD, how are you? We're fine, we're good. Yes. From Auntie Maria Peters, Linda Passion is watching. Hello, watching from Quezon City, from Albert Obidoza. Hello, Auntie Aida Pasco Clinton. Nembangal daw yung mga idols. Pakantaman dyan, tugot tikadratan. Thank you so much po from Rada Ponceja Corakis. Ayan, series of weeks that request na ni ating anyway, ano yung bangal daw? Lapas natin, bala? Matipay. Apa nga karoon yung pilating nga amon? Awa na kita, dati na kita. Nembangal daw yung mga karuba watching from Hong Kong, from Auntie Cecil Bongoyna, watching from Qatar, from Marantan Alma, Kisalin Anyo Nuevo. Good PM po sa inyo, June Seriales at John Mark Pastor, watching from Kuwait. Shout out lang po. Naimbag nga malam, mayo kuya pakikablao man. Ni. Kami dito yung Rojas nga, Sagsagana. Sagsagana ti Pangila kaming atokong. Nato kalamaris. Si Nagmayatan. kami, kada manang ko, Eunice, Margie, kan kadwa nga, bayaw ko, isuda, Kuya Ninyo, kan Kuya June. Kaya kita duwa nga nagwapo ka na pintas. Nga taga Kartib tito kong isuda basang kan Clifford Agiyaman. Mga kuya from April Liwag. Daji ko matokong na. April Liwag. Wanda di da Rojas. Para kartib iti tokong. Wan. Para pisang. Nalamog ka ninsan, human jacket ti masapol mo. From Kuya Joseph Agtara. Ayan. Good noon, Kuya June and Jem, watching from Kuwait, from Linda Passion. Hello po mga sir. From Jonelyn Bautista. Hello to Kapitan, Uncle Kapitan Eddie Romeo de la Cruz, Agbuibuya. Agpapugto kayo kumamuti, kanta English, Tagalog, or Ilocano, from Alice Lazaro. At dati ko hanapin niya. Kaslamot main in love ni JM tamat di nan mabalikas ibagbagana. Peace, happy Sunday.
Ayan, kasi dyan. Ano? Ha? Na minsan narabii, nasa lagjay bulan, nagregret tilinaaw, jay kamasetasan, baro kungkod natulbakan, pinilit mo aniluktan, gabula ang kapintas mo, apagiin napalan, di una ng aldaw, inkarimpay kaniyak, amin tuwa babaro, di kanton makiinayat, idikwan nakakita kan, natartaraking emtisyat, binaybay ang nakun, tenga na itidalan. Ako kawan. Enan ano. Yeah, natin masapol na. Kaslahan na kontento ti audio ta. Kaslahan ti audio ta. Na minsan narabii, nasa lagjay bulan, nagregret tilinaaw, jay kamasetasan, baro kungkod natulbakan, pinilit mo aniluktan, gapula ang tapintas mo, apagiin napalan, di ununa na nga aldaw, inkarimpay kaniyak, amin tuwa bagbaro, di kanton makiinayat, idikwan nakakita kan, natartaraking emtisyak, binaybay ang nakun, tenga na itidalan. Thank you sa picture taking sa landingan nagtipunan from Alicia Isabella John Mark from John Mark Evangelista. Ayan. Kuya, mabaling ka din makijuit kanya yo from Ella Balsita. Juwet nga talo. Nagpigsa kayo ti signal yung agpaison, dito Ramon. Dito yak radyo agdengugan. Para na Emil Castillo, Doktor. Oh yes, napigsan brother ta ninayunan dati salapayan di antena mi nga to. Mabaling kag salapay di jayan 4th floor iti Oma building, and please umay kay bumisita dito aglalo no dati awit yung kang kanan. Agi talaunay kang kanan apo. Tiway kuya John and JM nagpinta sa Tabato yo. God bless Karuba. From Chong Chang Chong tinagan na. Kong Shoyla. Kaslamin ilab ni JM nagwapo. Ano Ma'am Robilin Abila. Ma'am Robilin tatay ka pa ya? Tatay ka pa gagapo ta fire master nila, fire marshal nila kay mo kan marshal law kamunta nakakasta-kasta. Anyway, thank you so much sa panangatapay mo kada kami kat kunami mabalikadum nga kan radyon kab sa Turbita na pigsan iti. I-tune in mo dita nagpakalan. The only 10 kilowatt power radio station in the entire Isabela, Philippines, and pati China tatata na kapso di China kat. Tinapigsan nga di China tatata tay coronavirus. Awan nagdindingit FM tata di jay nga uso ti FM. Siyempre naka-Christmas na may amin. Kung ore namang tati di CD handa pampansin ti CD ti number 1 nga masapol ti jay face mask. Wow. Okay, hey DJ M1 nga po pala ng Ilagan City, Isabela. Gandang tanghali po sa inyo dyan, mga DJ. Kain po tayo ng lechon paksiw. Kakaluto lang po. Binabati ko po pala ang mga katropa ko. Sikalata ka na yun. Agawam, tiwas na hindi na namamansin sa akin at pakiplay na rin po yung song na summer song ng Silent Chang Turay. Ay, sabali. Sabali siguro. Dito nga DJ, ti kaya na nga papanan. Apo. Malamig ata dada. Okay, malamig na tanghali po mga idol. Pa-shoutout po sa mga Gallardo, Andres at Medrano family. Patukarin nyo man, Dajay Baleleng. Thanks, idol. Coming from Hazel, iti Aurora. May sapay, hello June and kaanakan JM. Kablaawan na kami man nagdindingag kita ni Janelle. Agpag-practice teacher dance ni Uncle mo Joey Lanuza. Agin indayon. Getting comes from Ate Gina Lanuza Afrania Gramon Isabela. Ay, wan. Nenti Gina. Focus naman muna mo. Wala naman mo kada. Sige, anang nga tiki color ni Gina nangisit na po daw. Katamtaman lang. Apo, ate buhok na atid dog, wino datay na-reband, wino kulot. Straight nga baba. So to lang? Pepe, so nga mamumta, Gina? One, kapag yung may. I want Lanuza. Okay, Lanuza. Naim pangal daw, karuba, kablak man karuba, ti pamilya Ordonyo, dito yung Lomboy, Vilyasis, Pangasinan. Apo, nagadayo data. Kasta medya asawak, apo, nga ada jay BGH. We're not praying for your fast recovery. Kasta medya anak ko, Kendra Luis. Salamat karuba, by Jeric Ordonyo. Hello.
Fernando Salon, kanamo ni Lorna Peralta de Gracia. Ryan John Gulpo, ay Galpo, kaya. Hello, Sir June, pabati po dyan sa Rizaluna Cordon kay Renato Asuncion, Zian Galpo at Feli Asuncion. Watching from Taiwan, Ryan Galpo. Hello, I'm watching you guys from Atu Roxon. Apa yan? Piksang uyo kan? Mandi nagsagi nga rin karabugog sa dan nakabarang nga mais. Mais. Ang kama na nga mais. Hindi pa na minsan ngal daw. Ay. Papati po pamilya ko sa Santa Maria, Lacosur, watching from Israel. God bless to all from Mendoza, Ordonez, and from Ma'am Evangeline Ramelo. Yes. Pangal daw yung mga idol kente amin nga dumdumngeg. God bless. Nalabes de la Cruz, tinagana. Watching from USA, United States of Ambatali. Wow. Naimbangal daw tayo karuba. May manday to. Ante kasla dati mga kung kuha na data napigsan sa launa data. Anyway, whatever. Yeah. So may sabi nga sunata ka aruba ka para kadagiti malarimaan pa lang nakakukot data. Lalo dagiti babaro nga awampay iti kaidnana, awampay asawa na amuyo ti kukuan yun. Aya. Batak sama din. Sumususuksuk, taba et talupong. Sumuksusuksuk, tabuok mo akulong. No itibigbigat ay nakadumog. No itirabii, mamagpatayok. At dabalbalay ko nga alibot na anus no di agdudukot ngem no agdudukot agkatayen tamarurusok sumuksusuksuk tabaet talupon sumuksusuksuk tabuok mo akulot no itibigbigat ay nakadumog no itirabii mamatpatayo. Dagiti babalasan agpaspaseksida adu amoda tay usarenda agbado dat nakiting ti baba nakipet ti siket na kunam nano akot tagpa parang jay posongda dagiti met babakit agsapin dat supot arena makaduminggo payen di damit lasuktanen tanoy katenda agkikyaw jay batong na riripay ti sangka ilian daligyan na jay karayan sumuksusuksuk tabaet talupong sumuksusuksuk tabuok mo akulot no itibigbigat ay nakadumog Yung uri no rabi nakadumog latag mamatpatayo dagiti met babaro kaot tay usoda kaot jay unek ti bulsada kunam lasik siguro jay kakao tenda gayam jay kakao tenda jay ulo jay kukwada sumuksusuksuk tabaet talupon sumuksusuksuk tabuok mo akulot no itibigbigat
ay nagadumog. No itirabi mamat patayo. Agad talulangan nga minuto na kat maaga ag-break time manan. So, mangbasa ka nga rood, kada kita sunsunat, ay kada kita pang Naggaspang mga sapunan nga naman ni Auntie Aida. Hello to Auntie Edna and Elmer Bosque of Iva Beach. Ayan. Naimbangal daw yung... Sapon, kano sapin. Okay, sapunan ko naman. naimbangal daw yung mano nga natin. Kantaan nyo man, dati Uncle Berting, isagro kini darling ko nga ni Vilma. Kung na dito, hindi naman imbaga na siya sino. Watching Lupaw Nueva Ecija, Lourdes Lardizabal. Yes, hello at Manang. Thank you so much for watching. And, dahil tayo mangilalakad kang kakini bailarina, basaan man. Kaya tak Jeping nga ba doyo, di kalman kabsat from Ma'am Bebe Paat. Yes, of Cagayan State University. Shout out man dagiti pamilya Garcia Jay Bonifacio Poblacion F. Camiling. Ano naman? Tarlac Ken Bares family dito ay San Jose, California. Nang runa ken ayatak nga Tony Bares. Hello Auntie Minda. Ito pa nembag nga doyo idol kabla ko man jay kadwa nga dua ni Jordan ken Remelin from Richards Conte. Ay na Permi Manon from Arlan Madana. Boise C. Man from Fort Pastor. I'm watching from South Forbes. South Forbes, or ta? Park Makati. Sino? Maria Suyong. Okay, mauding nga sunata. Bago ko kasagbay kami ag-break po. Ayan. Para kadi-kadi mahilig. Kadi-kadi agtatatad nga banag. Nagtadadan wati matagapusaan ay nagpait panagbalkot mo nagsakit agdardara daytoy pusok ti ut-ut na ay napukaw panunod ko agtaw-tawa-taw. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Mahalo, Kapsat Kathy Cabal Salvador. Aloha. Agsubli ka, dito'y den na. Kaasiyan na, kasiyang puno nga ayan. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka, dito'y den na. Kaasiyan na, kasiyang puno nga ayan. Kasiyang puno nga ayan. Kasiyang puno nga ayan. Okay, we'll be back with more requests and dedication after we break.